لو قلت لكم تنطقوا لي الجمله دي هتنطقوها ازاي؟ تعالوا نشوف انتوا ممكن تنطقوها ازاي والنطق الصح ليها ايه. انتوا هتقولوا ايه؟ her success is linked to her hard work and consistency. صح؟ ده مش صح بقى. تعالوا اقول لكم ننطقها صح ازاي بالامريكان اكسنت. مبدئيا كده هنقول her مش hair. her عشان hair ده اللي هو الشعر، فهنقول her success is linked to. كلمة link هنا اخرها صوت الك، وده صوت غير منطوق، فلما نضيف له الاي دي هننطقها ت مش اي دي، فهنقول linked. her success is linked to her hard work مش work. her hard work and consistency. اكسروا الك، consistency مش consistency. her hard work and consistency. يبقى نقولها على بعض كده هتبقى ايه؟ her success is linked to her hard work and consistency.